Ljudi, evo nas ponovo Miha Full TV. Danas ću vam pokazati kako napraviti mašinu za kamenje. Ovako to izgleda. Ovako. I da počnemo da radimo. Stavite jedan blok ovde, 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 ovde i ovde. Ovde, 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 ovaj tu, ovde, tu treba, i tu stavite, i tu stavite, i tu jedan za svaki slučaj. I tu gdje ima jedan blok vupa, stavite lavu. A tu gdje su dva bloka, kopate na vtori blok jedan na vupa. Ovako. Uzmete voda i na gornji blok stavite voda i to radi. Evo. I to radi. Eto ljudi kako se radi mašina za kamenje. Vidimo se drugo videa. Ćao!